Ni kuya wapi kama ambako iwe subscribe ndini wa channel neka na kila ibinda tweke yake ndo cheo kana twa kwiki yaindi oka video keo ni wenda ikati wa alama mbevyo ma kumiona na inde wale wa subscribe nuko leni kubini ya ngengele wende on kala wende notification si onze kana maotomane onze yuli wa channel kiu no amakwata kwa mituki na bate kwa nanga binda nita wa DJ Biado wende wa kitu wa Musi President Benga Nation na ndino tani kubwa ndo na kwelo ela na unana wamundi na kuyati na Kalawa sisa stakidio ni kwa Mboboja studio Facebook ni natwa ambako naindi mwitho cha mundu Doris Mutidi studio ngale siku inde na mwonya we amokethie tuambie nenya we tupate kwa nagasa na inde wambua Jackson, thank you so much lamana na kokedia maneno kwa cha Doris ndini wa studio mudogo to Doris Peter Mkostik Kitile mudogo embenga likosia Mulongo connection embendi ende na kweli la busana Jamaica Mweene mitoto embea Mweene Syambo karibu na kwa ninyi Mweene mitoto haya unakubuno wanda tawe Mweene mitoto na ngone Mweene Syambo haya ndizi Syambo ino mitoto kana isi Syambo ini siku wambue Jackson Vundi Joel modoko etwa Patrick Kilonzo na langi wanzema na kweli Dominic Juma modoko etwa Isa Mwongela umepotea sana au isi Mombasa Mkosta Kitile ninakona sana siaindi ni mbosi yake na hindi mdogo tafiti Mweene ngalikosia mtwapa sia karibu sana Mweene Syambo na ondala melwele ninotani mwelele ikaindi isende litwa mbenyo itu kuma oyu karibu sana. Thank you. Otu yata Ndio ni sabi kumela tulekona nende we TV woza oka baby dioga iba neda ogo dekada te mathina mengi mbiana kamera ka kutika hapo kedi ya muzia mwe hata shambikisia Kalawa sisters ni mwendete munona ni bata nenu na we kitumi moni yo mundi noka kuuma sako nambo mukumwa ki7 kwa karibu sana tuimwe ela wenda nzini wako manana na metoto yo metoto we mundu mwa metoto na ume diwa wila ambia yu metoto na ilo swanya na ume yino wako manana metoto yu kinzeni yino wako manana na tokete uwa maikuitana wipu kinzeni uwa maikuitana Kalawa Mwagida Kalawa yu kwa mboko asiumu yu ayosi ya itiba yu wano webaya ni shambi kwa motide yu ke shambiki ni wote motide ala hapo kwa mali yaka liko hizi uwa wakula Kalawa uwa ata nesa tiwa uwe Kalawa uwa ata nesa Mweene Syambo yomiwe by the way andingi makula sia Mweene Syambo mbe Syambo ne siku susu wakwa yeta wa Syambo bezi susu wakwa mundu mwe mundu mwe na ni watona ngondu na yeta wa Syambo kwambatela kota tapiteze ndo mbingi nzoku ndo bekati wetela yu Syambo ni usu waku ni susu wakwa lo siete naye mundu mwe wa mundu mwe mo ni kuita ndo ala mawa todi ya mundu mwe na moyo nimo nito moyo no la unu bana mundu mwe no lo utungia we mundu mwe timo thogu timo thogu ayato na ngondu yecho ni kindu ni ngondu atona wa akalama tasia mundu alaitwa siano itumisi yake no itumina Syamusi ndukangulia muno akatonyo akapoa akasia oli wa mwani Syambo mwenda lagi aneti ni munene ndio yetu wengilile ona ateja mayoka gwenyu to nyakwa mundu mwe nyakwa asi eti ko uwo ndambe okupea ida kwa mundu mwe aiwe omuwa kwa mundu mwe yi kana kandu athuka uzo agwe mundu mwe ethe agwe mundu mwe inya agwe mundu mwe we wa aiwe ndwe mundu mwe ndina oya zile bagoge kindikito kwa hiyo aiwe uzo ake mundu mwe inya ake ne mundu mwe ethe ake ne mundu mwe sister wako la mukoni mundu mwe kwa nenge job description ya mundu mwe yakuna we mo mundu mwe yu ambia ilakotwa mundu mwe na ndakitali aita kila ukiwe kiki uwaite kikapo aitwa we nyendia aitwa niki methini mutangi ni mutangi ndia adoko la wewe ka yuka la watangi watangi waijo hizi mbiando yu brother wakala tuatia ni by the university wa pastor Isaka wote
Kathi wale nukile pasta. Ugo oni nendete wote. Ugo enda yu no enda bukiwanza ni cha pa bate wa ibela. Pusokoni kulia kwa Isaka. Ni pasta. Ni pasta. Ni brother aku. Na ni brother ako na ni murangi wa yeye ko la wa Syambo ndonota. Si murangi. Ayo. Nyine murangi ebyo. Ayo ro murangi ngono. Inengo sima kwanga yi. Ndaino nenga nakinga cha ndanzi ete Kalawa. Na kwani to umie ba. Na satani ndeke bina yolo andi. Yes. Inengo sima iri simbani sabe kila mundu akakware chake. Ayu. Wayundu endete wathi usunga ukasungu wewe asatani. Aje. Alafu murangi. Na kwando warani netu ni murangi. Uju ile ndawo kidio bau. Ngule mbiando. Ila wewe ande bitia musimi ndebiti wasungie ngwasi abaluka wana tawasungite wathi wana tawasungite la wathi wa mbola mbenga mbenga ayo baka ibo sinde ndauti asunge na bwana Syambo isi ya mbenga ata yini ngiro masunga ngoika baluka wathi wiro akiriwasa ngwasi baluka wewe lazima idi one ka bantu bu thingithite nayo ngabe ngobuzi ndazi kwathele muno ukuma kwela hizi lazima ndana waiditile ndiba. Karibu sana Doris. Ambao kezi muzezi mbona byende muzi umwathie muzi kwenyu ne ba usiaitwe ba masito makuma kipande ayo sende nwa kumananga indi ki background. Kwa masito ni to Doris Mutindi wa Kibai. Nzero bantu beta wa Kalawa Mweleli. Ngasome Kalawa Mweleli. Okosome primary ba? Nzome to Mweleli. Na secondary. Ibinda yi yaipo. Secondary wabigio ba primary wa nije kwa. Ne dia kuiseko. Oze mundu moga mina binda yo amina class 8 ya ndao rao. Wa minyi ndi wiwa. Kalomusi. Badi nze yetu ba masako mjini. Ngani abana. Uyu muso. Nangasome ba school primary Machakos. Ngoma bani standard 4. Kadi musingasomea ngasoma ngina 7 ngasoka ingyoku. Ngaende ya school ko endi ngasoka ngaiweki yapi. Mweleli. Na hiyo binda yeye ndio soma bawe kidogo bawe hiyo ndio yeye atawataka zito wewe Mutindi. Mutindi baende yaena kinengo. Ona waili hata hiyo primary school ndio ndio no wao ndo special within wa. Chaibo muno ndo mbiando ne rebe neza kana compact kitu nye ndio ibanethie kwikinanda. So wathi waina withela ugeza kwithia wathi usinele kunga mangaina na one ndindini asiana muno school ndindi ombanya ngulu amama kunite tutoma angima kunite mambite na munuka na nimaine ona kita munuka kwenda pe yama warithi mwa munuka weketi ba weketi pio kwanza na kuthawa po be mwalimu wetu Mr. Musa wa mboa muno nundu atavisi nundu na ese pio ndiama lenyo ni awanze au ni awanze tamenda ame tabia nzungu zukuru wende ayo lazima menda ama ipo yani wale wenda wisumbwa wewe na wakawathe wakauka kwina woba masako ayo muthu muno na vinda yuko ngwa mundu wako maana akakuya kana sendwiti nuko mundu wako ya kana sendwiti utaba we pioke wa weka na no either you watabwa mundu ne withio wikie nikila kindi ne wagutuwe wapikie ba wewe wewe enda no waimake akile enda no kwelewa wathi ne chao 2014 niwe na ini ega kwina ega yutambire kwina paingwe binda wapi kokenda ino wambia kwelewa wathi ne chao kana wewe yombani waze no like wathi wakomanita Mweene kana wale na komanite na ini ingi muno nundu mbe kindu chambe na komanite na Konguni Sisters ayambe yo rekodi sindi yake yambe yakeli akatatu nekala nake Mombasa ala hata ukaenda Mombasa wewe wewe umeenda Mombasa ukatembea kidogo huko tekala imo Mombasa sono na ina mbobi lakini ndo aite wina mwagira wako mono ba na ndamba ndini sio by the way nyeyu na ishambiki munene muno ambandi bayimbandi yaye kunwanga leo ti wakazunge newe andi enda kuthikira niwe chongo chukithiukite kuthiuka lakini mbona Mutindi be yange wa utona ukika oyo utona obingo saluni utona udio thuko mu bandu bangi nikuza wali tukina ningi na ina nicho kinengo chako pamenyara kuko na ningi nina kunyo mondo monde na ndikwa na bingo saluni sio weta na mwisho neza kwikuko kwina kitamoja kumelo aibu kwa ile kwa mondo ina nya kwa ni waina no ina musolo yo mundu mwe asu na idha ni wakie wega no
nyakwa ni wetwe Oh, netha kwa kunambalia na ingumi yani aingumi ya kibalo ndo elewa ni ziti ngumi ya kibalo ndimutumia we very ndaya muno sana ya ingumi ya kibalo etha kwa na sio sia kwa sielo no sina aya sister wako la mukuni wina kwanza ni wina but hisi kuna wa bongo sita wasia kusu ato eto kitui so bembati maina kusia kithio ikasia mwali mwali na ni ikasia mutindi ndoke ene isi mo ino anja mara ele sisi ukakwina wathi ukathela akaja kemwana tike ngone sia ndo mulala mali wodi muikisa kwe izu ka isi lazima kengala sana ina kwejari elo kutungia wathi bau ukaunya mbezo kathelelwa okebwa kiyana kamozwe newa ekinata mbulongeni mbeza nacio no tiela ndune ndo zizie lakini hizi wewe ibe diazerila kida kine ngono ndu wendino ajundu nzizio kandila wathi ainyokotela godile no ndela ida wina kiki nakola kadini ida wathi sino wina lakini ndo na kiki akabonde ajosope ni ngeda nako na ngitandele mu kenda bebe na yu na ile faith ndikito no na ndo faith ndikito endete ikauma ne kaudi yu faith ndikito mwisho aka mosi yanesa nemweta aka mix uzuni ka mix aka mbali aka mosi yanesa no yeso record aye mando karate ugo monge moyo na tu yebe jambikizio record no jambikia la kwa bebe no sisi mwini faith ti shambiki hiyo ndo ambia faith watu mwizi na kina na kindu kitha abu ndini nundu wele kwiwa faith ya ina wathi wa kuka thelo na atapitania na wanu bitasia kwini agwo amasu ko la buziko kwa kete bandi Olekera shadi lo samwele asiye lo kwele sana tactic mutai yase yani ando awe nemo masia ete mutoto hapo ketu ane shugule ano naye wanimo kwaliko ozwane amo ndo mwezi mbaya don't the first in kwewe na kalinda kazeo Mana sana. Ndo kata kale kalo zimutini we mwana ke mono. Asa kwa moto mkai kwa we mwana ke. Ibantika waida. Lakini by the akana mea nawe mwana ke. Lote. Mundu zo kwa wile dezai mundu me oyi mundu mo kwa ai makulobu yendi zamu. Walo koma na yemu ngule mundu zwe na akili myo lakini akano na moyo. Zaka na mundu moko kuona we musiona laka kwa kama teke ima uteke wiu. So ni mundu mukawe onake we yaminite. Waona mundu me kwa onge wile neza. Ayu weba Mombasa. Wewe na rozvide je mtoto wewe sawa. Moshi mozie wende kulo imuka nawe single. Na mundu takwethe single. Ande single kwani awu mewazela menzi ya neema sakwe onde jumbi kicho nde malaleti. Putezia mushoki. Salimia mrembo sana. Sila katingezia paukwa katijitonda baby. Nina support. Akesa kwina. Lare Junior se mutindi yone motwe ndipo na ndwande indi muyona chido ya ndibanya ndinezo mukuli yenye mukuli Dominic Juma Mweene Syambo fiti vemuna baweta wa sila katinga Mweene se Biado okay sawa Samson Kadoke se Biado mwewe ata nyetwe sawa akiaima damuswe ne bata namba disiake sana ndio kia wenye kedha umema yoke ya miaka 85 na mbui yu Kalawa sawa ndabetia akiei tuiva mwingereza we muno sana shineka yako itwa Samson Karaoke bayi ngona ndo bamane na kurota na mena motani kukuona Faith Mweene katana Nicodemus Benard Musikinala ange eno kule muda bie yo mundu amanaye na kinengo cha kwinata yo la ezbe no kengwe no tukezuka kengwa ni maimo mago umanata kana na kinengo cha kwina Biado witikane waina wizela maundu ni maingi muno maundu ni maingi muno no Biado ngakuya kuma 2011 ninaandika ambathi kaandika ambathi nezizia ndanzi lakini oikabepwa no mundu na no nende anaweza kitia no ngiwa ningu kwa manga uzino wakini yake zando ngine muno na wandike kwa kolokolo ayu na bunu wala ni wathi wandika na wana wa tembo indola oyola
yu wathi wele okomoka ota wathi na malata tu nene wathi wako wa yani Mombasa nditembea wa ya nasta wathi su ne wathi usinete wathi usu ndinane so wandika ndewe ndo wandika ile ana no edewe ana mbe kana yana era ibombe wathi wina na feeling ti lazima wine mundu ibo no wino wathi no wete wathi na ugethia wathi wina ekani wete Biado no akwo at least tisi usonge pe okazizi wa mundu kailela ajana okulia you okay ekaiba de nako malamu kaza kwenda noko na baundo zumbu uda bekindu ninyo kinguzi kazi ukenda wethi gweta mundu noko na nina kilengo yani pia tumeba ame akasema na kilengo lakini maishua yani ile ndo maelezema wewe mundu amana utoa mama nata kana wewe na kilengo chako ina toa mama kana wewe na kilengo nundu ino jambe iye tengemea wini waku ukata ni wini wako yogene nawe iye muno nawe iye muno muno na kuwani kwako nikwa na manika na ni wini onzumbo ala na manene wini onzumbo ila ne sililie kwina na komanie na kamwana ona wini nika manda kamwana ka bandu beta we kombe keta wakitapi kathukuma malindi ndukani yita wakasanzule kamwana gwikambithiye bandu nilende nina cheba kingi muno na nezo kita nakomete na mathina maingi muno na kangulia indi muno munde mutindi ndena moya nakia nendo thiu record katheka muno kangula mutindi ndo thiu record nakia yenenda kwina na ndina mbesa na ndizinika kambia mbetele kandika nete angli 50 kanete angli 50 nako ni yako nguni sisters na moya nenda kwina nendo thiu record ambia we musi andu mia namba ya mumina ambia nikunie mumine la namukuniye ambia no kilobi na no kilobi nyana ina record kawethe yangu atakwoko wakuti na kisekini na ina record na record yakwa Mike Mtedi volume yakwa ya mbe eta anaiba Friday volume yakwa ya mbe eta wa siana soma na record hako kule mbe yale kaseka ukiwa na ngilibi na kadi na ngilongo na muda ita kwa ni kana chao iya kwa ni kana chao na ina wathi na naso kama lindi no nathu kuma malindi na naso kama lindi na ina mwa ambia wathi wiki webisa na asio kaingia ngangiliwe ana na neki asindi neki afisi ndia ana ngilibi ya mweze nena wewe kuongela ngiliana na ayo mbeste tu na neki asindi bisa yela neki wathi bisa niwe na kalangilia na thama malindi ndi ino kilobi yela nesio kama lindi nendina manda kitabia kitabi balawe na gumwa mwenda Syambo kitabi balawe endo tonga mwe amande anaenda yaongela ingitu visa latest ngane ndio ongela ingitu visa latest kitabi umeloleza no kwa inge kijana mpenda Mungu yasia wabanga uthi studio mbathi ili education andika banga wena Kalawa wapanga uthi studio mbathi ile nizia kwa ngaiba eto akijana mpenda Mungu chalo muyambe kweke ili mapisa nulu ne studio kane nenga kale munenge namba ete namba tumanenge kwete na maikaze kwa asia isijui nini ili ukola ne mambe uko support kwete ne yani oenda kumela na ili 0718 etelo namba ya mutindi ni Yesu alamenda iko mutambe ite namba tene 07 18 159 217 save namba yesu nukamukuniezi moyu 159 chao 217 0718 159 217 kwamukuniezi studio save namba yesu alameza yemendo ngamana yake alamendo ni support ku shoot volume 7 ni nayo itawasisi ya mindo kiunga manose Biado twasesi yacho ya mindo Biado kila mundu sisi yake Biado mendete andu anene angimendete atheke angimendete asange akukunye nesi okomana na sisi yakwa ya mindo yani kinungu kwati la ndende sesi kinungu kwati la wanga ngaza wanga vanini pele mwana ile baya enda sesi wande twasesi ya mindo ukite lakini una ndo mewaje zitu na tumi ala mereze namba 0718159217 save band ukamukonezi mwe studio save your number mubonge after show au sio mundu kwetwa Eric Nyamai yasia usune mundu wa home etwa Eric Nyamai zeni wa gwenyu
umogendo mbrodo wazo eti kinyama ine kama na kazi ni wako wala Johnson Chalo niko ndani kabisa, msalimie sana Sila Katinga mwene asia kwa wewe okay uzuye sina kinengo cha kuina nwende no tawoyu nikakatala Nikodema sisi mwawadhi no na ta ukweli taini imagination ajawa zio na ta ukweli kumbe no imagination ozio da kadito da faith noyo kadito wewe ana ne wano so lekoti adeliver sisters nyengendo alenje wagu Jamaica ni mwene mitoto ndine tu tuinyo hiyo tuinge tukina okay we wonu ndo amundu zuwa kinaza ndo cia kwanza athaete muno Mwega Kisivan ende Biado ke dia mwene Syambo sana no imia ake ne masi kana kavusi mwene unikema kana kaitu kambanti ala aikana kambanti kona mwabandi ni mukasta kwa kubi tawa masi inashika yuzani friend wakwa muno yuzani ya anenge mamwita sister akwa ala nokuya yendo lekoti wathani ya digital nokuya mukazi za yenda kinengo cha masi kanenge omumeine ayundo masi wabata utweka manager ekana jamaa ine nasi mutesya yasiale mindo ni myao ni size pesa hizo andilamu isi sinteke apale mwana kwa wewe wewe moyo waje sasa sinteke na wewe moyo leo ndiye moyo ndugu ole sisi size yako aje sasa sinteke na wewe moyo ogwa ona wadi mungeni wa iniazi yakunda emedemba mingi wadi utwa size ya chao size ya mindo sera zio lingelezia mtoto usu na uyukule kanane mumake kuma kwa ni lazima ya kuleti hata ni dhani singu hata kanenda ni yitende mundu kanenda kwiyita lewe yuto na kwenda wezingu yata eti ando singu mena kweli mundu amkawende singu moyo ne mathina maingi ai ndiye ndo na ela kini tabadale mando mundu kuilele kindu mra msamba yasia mwamindo ndo aye mamie ba mindo nebyo ona mo James sasa ngelesede mwesu ni best yakwa muno muona akwa ni ngwenda queen wazio akeleta honorable James Josiah kevola banembia ola kevola bandani show yumangala Biado tinia ndori sana na we mungolesya wena adieze to yake ya beta na mena mwene Syambo kwekiwata katala Nikodema zenda ende mutindi we wande nondo waze izisu Lara Joni ya Syambo tindi au ngametona sasa tabia mbaya wote kwetu Summit Mutunga Summit Mutunga na wimu yangu nesi muna nize namba kapo gieti la kai kaba kekala ukunda hapana ka twike kamindo kambichi mboy kaindie kambuliji na keke last ni mbeste wakwa muno na ni promoter ambanti ya Kalawa by the way kwi kolona bai mundu wandele jutosu eti kwa Summit kwa kaba Summit bai mundu yu andele ataje ona wathi wa kwa latest ni muketheti eti kwa ni mwana kwa zobi ni musio mana ndiye mu akiangaze ezio ngule munoga no thogu mutu ikuthama na kibeti chake kana uzio mutu ikuthama kibeti chake tio sio nundu no welo tio kibeti wewe yendo thama lakini mwangu ni Zavi Dakosa Dominic Jiwe Leila Zwakala yada kaka sana raiti ni amada musi naona yemo tani muno sana mwe kunekefa asa DJ Biado mwana mkauzwe sawa Mungu liwe kana no anenga uya wao kuna twambetela yue mutindi inonete mbandi sia kama tukone maingi yendwa pe mbusi kuone kandino ukamba uitokende ya mondona ya mundu mukali naye kwani nikiyano ke zainde pone kanta kindu kitaile ndisi andoro akomanya namo aloko mana na momba ndini weta mundu muka ninyo wenda yawe komana achokenda kini ta challenge mota ni mundu muka wapi biando kwa wizi yuka kawi mundu muka wa witha wako lile kwino utemwikia okay amba akomana na mundu akambogoza na imu no kanza wewe ni mwana muziki wi malaya niki tani wina kwani kwina kagotho ukambo meno ngina kweni musi ukakamana na nzamba ikwenda kutwa ikethike nyage nendo twa mwana muziki nyage yako wambu wi umandie kibeti wetha wetwa mwana muziki malale isu wendo kathele labu kuwe mwana muziki ungamane bindi ya mongo na yani kila ndio tabia shambix ni kana wathi niwe
wathi ni woto waku obisi na wathi nundu we wile tio wana andu mataina meta pio nthuku pio aingi pio no gogoka komana na andu na mundu ngi wina uteta bia nthuku yani tabia ti we olo utete tabia niwe we mwene watakona wana nikimona hata uthina wale nda wina wale kwenda we example nzio ya mundu muthuku niki anamona Mweene ile kwendena na bia nthuku mona unu githia nise wathi kuma tene uyoneka wi musio na wathi kuma tene wiondu waku awa na you know na maundu mende ono binduka bia la moda bia challenge ya wathi mayambia nika kongo ndu wathi wa ile lakini ino zino wende to andu moibite lakini uyina nuko thau kuona ayo atabu we hata utiwe ndiba yeme ni wana nengi na winde bigino ndende na te ni yo no konga mama okambia ni wina weka wili ni kwa thank you mbola nina mundu umbisinesa na ukumbelewa na wisita pia siako yone la wiya kama mbandi maito awa tule auto nundu withio kama na mundu mwele anoneza lakini wambe yo banga ndanzi ambe yako na bikuno wasimu tukune mashambiki mundu no ayambe ya sia ofi ambe ukira ndendo ina ndenda wire mashambiki maikwa ndamu no ayitu we bange nuwa mane we unga malite pa niwezi ona mbya yelo nino yako man na niyo yewie niwo wo manai we yubunu wa yusa kwa yubunu baba tengeme yawe yunuo we ndoko koma nona momonde ko nobo no we ndoko manondo mea tuwa man ine ndonda be la woki wambe inde wasewe ndo dio record na kala kamene ke kolondo waso ni yata umete ba wete banja Kalawa sisters bathe zito yo kio tuko ndu nyene ndagira bandi yakwa mwelele sisters ikini ongometo tuko newa ita bandi Kalawa sisters nela ne ndio record ona siapo siako ndi bandi abendo akiapo nyi eka kinno kiki cha mwene Syambo kiapo cha kwanye cho kiendirect kwamba Mweene akikiapo kidogo bwana kiapo cha kulenjao Mweene kidogo kiapo tio Kalawa sisters ya mutindi mwene Syambo mtoto soft tangaza ira ondone wenyu tio kosis shambiki tio kosis jejo ndo lego zo lego nitwa kalio tio kosis ndi wathi sini wao ndo leo kama na ko kalio tio kosis ndi usuko Kalawa Allah anaona na tio kawe ndio kijere ni prince embe Biado kete Syambo sisi kana katika sio but ni moga yo sawa ngijina kuyotwa anatende era kuyotwa kanoto okopendwa ne katana Nicodemus akule sisi Syambo ne chono wa Syambo Syambo sisi wa kwa yatawo pebo ndo wetu lucky boy yazidi yoke namba ina mbe mai kwetia muno manengo ingendo ri union ndane kara 07 18 159 and that was support mbanje kana ayo namba bio 0718 159 217 159 na mwandike kwa Facebook alama yotina merije namba 0718 159 217 namba sina kwenda kwa mkono ya studio ayawe ndi manaende motedanye tafadhali kilo cho moteje tinge waingi braine sema kule kana nochota ambandini si ndo tuengea geze ndo konele wakatano kujota mbege kana ai ya kidima nja chora no ndia ile anzele kana kidima ngatapa kujota Mweene ka volume ka mbendo maizi ata ka tembe ete kana wewe yepe opina kwanza lebe volume yakwa yuna tena na tena we volume wani mwa ndiando kwenda bomo we noze bai mundu ugeze niki nenge na ndi wini ye ukena kwa rusindu kaza ni Mweene na rambize vizindi na kwa na ndete na bikandiwa kwa noze na ine na ria na maima kingelengele kwa ta nini ndo Kalawa aye twenda ya maima kana tunenge yaka unguni ina yaka bongo aloke bazidi yaka kokola agota Kalawa ina yaka bongo aye aiwa sisi tina bibi kapumbe okewa ku wewe hata wewe okewa ku le yo sina ta aine aba wango ndujua jomba ko ine yake kune aine aba mo witata kwewa meno oro no dio kana vizindi 50 ukatatu ile
kiangase lakini ndikuza ngonye ndiakyo ngombi yando nate anaangaza kuwe beba yombea nine ndiye tekela imagine mona yo kule wine haba nate volume 1 mathangu ngili mathela neki yebiti ndiakyo ngo volume 2 na ata mathangu ngilile indi yu volume 3 mama na zikida yu volume 3 na zikida yu na live makirire koza yu na kwa neka be volume 1 wadelo ibata gupyo newa ai volume 1 wadela ne bata na weta wati siana soma ibata go volume 2 Kalawa iwe kashika muno ndo makenda kweta wake kanene sinditata kekanene nditata matezo maingi ngona niko motu kungata akine naku yuzu agwegiara ngati siwai ukweli nini to kweli mete ali si nini te omundu mwana wake beti andesie lakini nengi kio maisha wazino wabibaza mabeda abadi no maisha aye ni maisha maya kwa bila yonde mabensi meda kisomo ida high school so mabuno wathi bangini da uma standard 1 wathi 2 okamanda okosa kendo bona isonga na maisha na volume 3 volume 3 wathi wako wita wa Kalawa ni tu Kalawa ni sawa kada kaisa na mitoto wathi wa wewe imetoto naume wewe ukianza mitoto ngeza zani akala kinenda mitoto naume yaani yome metoto maglobu we mtoto kada kaisa na mitoto azenaka magadia ninye Kalawa mutindia nyene sawa mutindi na familia kwa tena tyo sawa mbandingu nitoneza sivoni uende abuno ambiyo maringera tilasi mombezei yuko unaina kwa hata promoter unaina ili yumba ndiambe yotwe kwa nake bai ya morita akiume akema mwandia yise na kwatwa yuna ni bona na makai makuro na kwita yuna bona ambilo bangila ndanzi volume 3 yako sila katinga mwana asia volume 1 mwabe ndo eweta na sio to CD yakwa yambe bandu bangi introduction yambe ya angolia kana ni mu sila katinga mwana banga ndio to CD yake bandu waita yambe alba mukole movie eneko hape potia ni yediada niki akala maina mata maikuna angita nongo na angita ndo na angita niki akala maina mata kuna angita ekithia ngita nayo ni kinengo kabwangu ino ngangana na mindo sine ida akilo itatu na bambe kwenyu pia pia ndo ngita na kokilio kenda iko neta kwa nyendia iwe ibeba ya ngita lakini we kwinane ne pyo nondo nene legwino na ngomba kewu ni kwithia ni feeling yomba kigone ke ni epyo na bitu kabala na lini uingie wapi toka mpaka kwa bota mbwa makai ma kilomita ama Kalawa la menda ambandi twaje ukapanga mbandi Kalawa sisters yangu bana wenda no squad yakwa you squad yako yonze squad yakwa ketile kada bo ketile ni Mweene hii mundu asalo wita wa spana nguniko na ongeka kazingani na be mundu aritimito akasioki na be chandote yinu ajoke thembe ni mutinda noya na be maloki na be ngikenjama ongi wita wa tawata kawailo na wili uwete ya kawailo takuona ndizi kana isitwa yengi wili Is timu yagu volume 4 yokangiera volume 4 yakwa yainzi yo muno ni yo yana yasta uwesa kwenda YouTube volume 4 ona ndia wacha le mama kukulia we latest nende kwanza yini mwana ona kutuwa wa mandito ngabwangwe ngabo aweze muno kwanza cyo kuna simu kwanza wakumbuka na imo mbaza tu ndilikenda muno mbia tela ngaba yini ni busy niko Mombasa ni kwa sasa lakini tutafuta nafasi tu volume 4 yetu akomani nimerudi Mombasa volume 4 na watakuiza kiembeza na ile ingi pailia kwa volume 3 na 4 kwambata sawa maono maifiti volume 5 sicha kama pio
wende Kalawa you do no need Kalawa yu bai mundu utambisi yu ono toini nini sewe Otuini ala mevala za mayoko endeleza me ndoka tuko na selfie na yu kuma volume phone yona kwatie mathethi ai yu ndu ende na kwambata ni yu with ya yu mathethi mambe yo bikathia na mamba tite mayekana na gwara yindi bika 6 na ema na mathethi ngili utaleta ngili makwikara ala mathethi moyo yina kani kona hata ndo ndeme ya moyo ai nesi lakini yu mata kwenda wine kana maenda wikara wina niki no mando ndungi no mando ndungi wina niki bagwa wenu kwa kabanda yu ni wa SG pro no dita Mweene ndo amathethi yao kenda no wa ito kenda no ki wa antivirus ano ki wa security code ni kwa tasangaini kwate mwanzo kwe family yako ni andu oe nanenge yu meku maimele kwithia mama kwetu wonzunga pati ngomu wa kwita mutainya kakwenda kuita ata yina kwita woyenda nene kwa tasangaina na indethi Nelo kunyo isa kangamwe mwambro mwakwamboye. Pastor mboye ndo bakageze. Na mukambra kwa matha ni mutange ebyo. Kamwe niona ndegu iwe ni sawa mbo. Unozoka ina ngozi bo ndo waende yo. Waidena. No ina ngozi bo. Witokoka wangozi lakini mwambiani. Onanga kwata kala munandike wathi wange. Ona ndizi nandiko Yesu kumbe nandika. Ekanga ina Yesu baine twenge. Awe mutange. Keze kulo. Lakini ingi wito kwa no nini? Ndio. Jebeka mwele metoto yazya volume 1 mangala. Ndo abantu okewa ona kabala ina sia idhamba ngita oni kwaya. Ona ngeta amutezia ndakaka wailo. Budoketo sati yazya ungame yu ndongame wewe necho. Katana Nikodema saisiyu anengetwe na Doris Mutito ndena komana endi kwa wake wa wathi yeye kakwenda wewe mundu mukawathini ino ndema tukumange mashabiki maisemba bonoke ndenda no support mbandi sia ume kwesi aka maitambo aka wona aniki maitambo aka na niona kwa nikula sia niki ndo utona kona na tiona nanenge uyikulia makulu mambathi sia aka na sia umogeze kwithia na biwathi wa mundu mukogetwe meti timbati sia mundu na yuni sana we yume moto kwata moko tukakwata nao na no moti kweti na oma no mosini ko shambi kisisi aka muno na itutu yando akauti ndakila zaye twenda wanganya twaka ya anaitutu yando anete kwete ndasa wa ku support wa sana mbajiro na mundu mwete andu mo kwata moko okako kulia ne yubi na yo ndo ende na kuina wende no likambandi no kosa wadi tawia nembandi zikula mukwatanga ndokeza ndawaosa kaendo bo ano keza bandi ne ande dio kena ono anda byono ila mulikangane te mono nime bana byo likangane to nando ingine ngiyara ingi wa monde we kabo mulikangane te tamaa kama bayu onde bayo nwa komanyi na kila mundu mukaina ngaos mutuma muno mukolo tako mana metha kwa metha no katumani note nagilia twendo ko mana atangiwa aromane wende no baga meeting atangiwa agyo the mukomanete nangyo ndeto kwa manete mutuma mutakunoka collab inyo ndai icho yube kinu kumotesi simbu bele sitana na sitela na mata ngida sio ndeni siwe sisi mbona menono wasaingio maita makagoma owa mama kana kameki mena mbewa oyo yuno ukile wako kitaka mosu lakini mwibika bandi mukanena lakini akama melo kito mundi makanena mwakonge kana myake tatu yukite but ndinasyo tukitira kwitha no kila mundu ethe ayo shughuli cia beka ile akuwe ero ala mwana ero ala ya bandi ero ala imwendo muno tawa sisters yeje kana kai kana tawe ikibe sisters bandi inge yakwika yakusana kaunguni iye tika kaunguni tawata ende no mweta twaina ke bandu na kwibinda ingi ndiye tawata olela chao ketera kaneka wali kitera kwa mwaka otire ya kwata na mundu you know for example nona mwetinda na mwene ketimba ogenda mwetinda mwekeza nya mwendo ya ndoko nako labo na keteta na ndiko nekora nya bai mundu ti uthu tita kwa kwa okay buba uma aba yini kwithai
ona ke kire bitinga lila yake kitie kwa bangiti ndanzi ya mandesi ana na kwa ni sile ngalingi ni kitie kwa ni mandesi ana hizo kitie mama no kwa Zalo kila mundu mukwata. Kila mundu mukwata. Lakini yenye kiudhu ndio udhu na msiki wa mundu mwa. Lo mundu mwe kikaneza no kiwadi wadi. Mwanda meza. Ayo. Badao mwe kwambia neza. Bayo mwe wadi wake muthuku. Wewe aonde wili kona. Onde nilikana mona bayo wadi ndethukisia. Onde nimendete na mebata nakwa. Tio. Ano ndao bandini zoge mbizo. Na bandini osio. Banjelo lo kine amwezo nero. Aya maima njia mbi mulolongo. Pa mulolongo. Na aonenga live tuka kuda kamukagu. No nenga. Katombi nomba tukia stage keni maima. Kuna oyo lo banga ndanzi de. Na matuko ndabanga ndanzi. Okay. No itumina. Nange dina bangila abane corona. Akwe corona yo katoina. Corona yo katoina mandingo be club roina. Omba ukunda jeta wa mandingo. So yo utaze kuma corona yo kana yathela ndia banga ndanzi. Ngina ngobanga. Lakini be mbango. Oyo lo volume 7 ya mtaa audio tu. Yaenda mabisa. Nezi to Mweene to size ya mindo. Anenge niyo latest yake ndizo ne kulo yiko kwe Doris Mulindi twende na kuminia otona omotabyata no namba zake ndwa mwana wa mono monzi YouTube yeta ada by the way YouTube ni netwa Kalawa Sisters channel keto Kalawa Sisters ndo subscribe nini wa YouTube yake nekana kile vinde nikuya atukwate ini ama itumoko nikitwa leo makwata mangakora nungiu mundu yunye wadi ndwe ndo manda wadi mundu ayika ngatazi ndwe ndo dindanzi wenda tuzo makwata mokwata and then wa YouTube channel yake to Kalawa Sisters endo subscribe ne kadose kwindi ili na kenwa munenga support ya online kwisilangali kweswindi ndambetende kusoko inde twende na kuminia nena nambo manaindi wa Winake kulo yiko kwe Doris Mutindi summit mutonga ya mbea lakini yana yewe omumbe Ogenda summit yata support ya mbandi yaenda ogenda support ya ombe onije ndi mwezi summit anenge tio ozia mona reline no ya lino githa ni muthi kweli ala Dare mutise ongelezia Kalawa Sisters Biado hospital isia aka kila kivo menda na kiwukingi muno sana ona keni wetu kila njoni kamule di Biado ongelezia mtoto usu no mutabya wango sia kwezi wa we mumage ajeni wewe enda we mumage ndege bitia nage mundu wake bweni sio bateki awamo kama kayote ngakoswa lakini sisi ya mindo ni nagitio bigawi pena kaliso na mbezu ndi bituka kwani sisi zuko na kwa jezili hata wewe pambota mbwa sisi zino zionekana iko kale zao uno kile wame weta ukembea wina kautanu kange kuma wewe kautanu katavithika kwani sisi zuko hivi hata siko katanu katavithika mbianda ni ndise kadawaona hii sisi ni thekano kitha menda kumamea sisi ya mindo muno Isi, ndisi no atomoka ukateme kikuli cha kwiki ya yembe. Lakini ukesa kukwata size ya ngoza wende wa keke hiyo na baba na kugia. Pesa mengisi yake wagoda zieta wajao. Wewe sobya yembe mutu wa yembe wa kuima. Kale yako ya ni abamwezi bakaza mkange watu la ukazo byo kikiane ukuneye. Iwe kesa moja ndikake kajo size ya mindo ya lobai. Tondo na gute za kuongela kintu kingi. Nibyo. Uona hivi bokwayo. Ya maisha. Kevola bani Doris twaendo na ndema. Airo. Kevola bani. Wabademe yejola. Ala zezini alini. Chungazi warangaza. Kuni na mulele na mulele. Kevo ni wamene iwe kanywa. Kevo wame. Wa India wedene kila kitu. Manji nele wetu wabui. Ola keka diwe. Na keka nuwe. Emmanuel Kenyele kwa kweli mwana wasuko wavutie namba yako unazia Emmanuel Kenyele wewe hizi mwangu ni namba wangu ya Kenyele na wada kanisa aye ndio nangu lela jina kwa na uzize na kuno no abeka namba na Kenyele ye kizio munele bandwe aya yeye Kenyele namba 0718 159 tu 217 ndio za namba. Watu wako Joseph Muzembi
madam osu no kuna angita asiaye Dominic Juma kwa mweto samidi size ya mindo na anguka kadogo Mweene kilungutia mbeja size ya mindo ndiyo kwa mangaliko nalilika na njuni akana mtoto nakoni na kumombasa kamba endea nani zikuwala were ya mindo endea na inzi yare nditembea ndipanga ndanzi mitani nyesyambonge vyane twakusisieti nangatelema kituminoni ekindu nyesisi yako mutindi kusisiane zangalela nangevyangoni netwa mtoto woka wangulie masitwa makwa Mweene na kwangamuta vya Syambo kumakalawa mweleli masitwa make yambie eta wanjuni achalo kumambiti nekundu katumbuni vyotuiwo ezine saizi yesu yokete aya kevoloban puso iti andandwana mbona makwenda muno adala makwenda muno ala wina mashabiki mako the mondo e Doris ni chauto no matavia kana ni choto no maria nyuma ndo kwenda kula kwa Kalawa sisters kana uyuto no na mwata meba ya makwete lile u na makwene nekilane ndo no matavia ni masupport mbandi ya Kalawa kindu chambenye ndime hiyo akaja kuia na ningenda support ngendo banga danzi ningenda shoot wathi wa volume 7 na maitambo ambandi ya Kalawa mbandi yukila ni kukwato utemu kwate mbandi yukila haya moshi Moses mtoto wosu twaendo ende andie ndo saizi wako wewe wakatekati akivekito wangu jamaa kale wale watoto asiaide wasia osu ni utuma nebona nzebe dane mutiso sana kawadhi kauka kavya takemu yonengo kamanda ningino ningino waweta bala YouTube to na kwata mbathi yake na namba nwanenga ne katuma nenge namba ingi mutindi amwezo nekana muragazo mbe nino ulwenda nyene mani akili ne 0718 159 ina 217 kwa hiyo ndiala meenda memandana na mutindi nenda support wesokeza nonya latest visa within wa mwana support within wa banga ndanzi na nakuya no akawe na rawi rume aombia ndongili o 40 au myosi ndio yako mabisa na kamera nsio bio ngili 40 timbesa mbingi ile nani wa mio nenga we sabi kivinga yasia ajaze wazembi wao wasia muse ina ndama kwenda wazi wako kuna mutindi ando ba mewe mwe makuona nige maweta mwe nige kan bi sika lake kisio kikomando no kala gende kisio kidawasi tuko baba ambiro dio suka kaba idi bana ndadi legend anenge anegwa mwe eto matu miatil ame go to the jamana tuwa saizi ya mindo mana rayu na mala yano mezi ya gilini yego kotabezia bodo Doris Mutindi anenge thank you so much kondoka baba kwataka imbyo kambigeza banyanga mala okay alafu mbiando ni kuboya kwate wathiswa sisi ya mindo netha ni audio iki ya shambiki mege aya wakwambilia nione wani wageni wani wadhandari aya ningo mege wa Monday size ya mindo mameka na wonge no minia atono kitha service akenda no minia kaide nani omeke yakone abe mona wako sana weta wa Erastus Zomo mbea best ava no mkebia sina kati bola agirizi dilikaza Yesu ndeke sema Erastus emlangera MC Omondi mwenyewe mbea wekana kake MC Omondi ambaye kangeze kana kauka Omondi hiyo MC Omondi naweza mwezi naweza nda uko ndo wali likadewe Omondi kenda kama Omosh ende bona wina makaima inge muno kwani kwa ndebe kaziri ka kukala nano nekao ona kila mundu bayo tambo kembia inaweta kinde mbiana nyene mutani ona kwimela wambo ni now that ayi ndai go that it to know that I ndi ndi that anyoweza kana that no na that mo si pede na
Ewezi mesiri. Ene Doris we nando makwenda otambwa. Makuyo matambwe. Wene osende wene no atambwa makaimako wende amaotomie kana omundo kuona no sio mutambwe ke7 twambete kominokireni. Ambe ni tambwa musewa kanjini ya chalo. Esiti Syambitini. Utuyita wakatumbo. Nede yake Kisalu, nyake Kalilie, mbrada kiambe tiklangu. Magetheke sana. Zegeni tambwe njamaito anchako wakuma kathonzeni. Ngito wakasimba wakitu Kalawa ma promoter makwa. Njamaito andani Mutiso. Wakuma matu. Promoter wakwa muno. Ndambwe masi mutindi mbonze ambanti no mulilika. Mulama kira naketeni. Na mulilika. Ngete yakweta ambatukia Dictor Faith. Na kile tikangi geta wakatunge. Kate Katonge. Nao ndena asamitia su nao ndala matambo ambanti ya Kalawa. Nikethe mbentaye balawi promoter ambanti ya kwa muno Kevai Morita Sumbe. Asina ndala nele kuambo maketika. Me balamai. Wow. Nao ndena nditambo akatoko Kingeva ya Mulolongo. Ndinzini ya Mokoka tambo Simon Mutemba nina kyo baandi saingi. Na ena chathi cha matuku. Yes, ero kamanda kebeti. Matuku kenda mwa monza twende to muthe ya muka. Tukethe abuti kuna ndanzi tunewe kibeti vina ngonzi. Kebeti keu. Ninye ngamba msija bita. Kebeti unga chozo ndekisho kwa wewe usipo tukama ndo kwenda kushoka. Ndike ya kitainga kitiamba. Rafiki yako sana. Mbaunza yuko awo yune mbaunza. Na kitile. Tutike kama zako wewe. Ukebe bado nokona studio makaje kama zako mabanda. Ndati neka. Baba kozi tongumi ya kilo 5. Ay nikethie keli kambrada waketa wa Mwende. Ai rasta cousin Nzomo. Cousin wa. Ai rasta Nzomo abe cousin. Ala. Bukan dia aje Javina. Bogoro lego dia tengo kunya. Na nditambwa Lilia ni mutese sakula ni promoter wa muno. Na mwetu ngiro wa Queen Chandel. Mala ndo ndambwa. Wewe ndambwa la. Ai nditambwa mbiando sana na asante. Kwenda ndambwa mimi na kwa mejawadi lile. Na asante muno ndo wombita ku. Anytime. Amoshi kethe lakini. Bandu wena makuli. Itha na kipotie kingi muno. Ngeko amoshi yakwigia na ndeka ondo. Waza mwana zenda mutangi. Nisi. In fact. Thank you so much. Kodo akuru na kilungu eto Doris Mutina kwa endo mo support. Wenda wa mwana no mondi endo we mwati wa kwa bangiria ndanzi manze bala we akwe online and then wa YouTube eto Kalawa sisters no subscribe. Ndo tukisema thisi yake tukashambiki wake na huyu ndo tukanyambani tena kwa ye ebinda ya wakaze nini anganyo yakana ya dalile ni kuina wadhi wa mbenga bora wadhi no kutanele idukise wadhi wazi usuna wenda no tindwa we mwendi wa mbadhi na pala mkona mwanamuziki iko sa muhimu tapi umbita umbie mutindi nese bana nuko sa bana banapenda wo mundu onayaka mbana utapa kuyake wa mumbe bane mbeku ni kwenda matibali na Nzomo oyeka no busi modi ndo ambia lakini ngoja tuma ala ge ndo watailwa size Ungetoko balale lake. Modini mwana kwa musia we Max. Anobititie. Ko badile mwalimu iduno na ekya tukangi Max mana. Kake ndo kaandika lakini umandiko ndo zobete u. Kato no 30 to 40. Andika musia we Max. Kune Georgia Syambo tini. Ndike labda Doris Botiti de ndo mu support no onenga namba. Manenge ya mweso pio to imina to nokete. 0718 159 217 0718 159 217 namba yake Facebook yirara nita Doris Mutindi Mweene Syambo Doris Mutindi Mutindi yani Mutindi ni ya Mombasa kila Kalawa ana Mwele awata Mweene Syambo ba mwelele ni beta wana wetajo ogwenyu mweleli Mutindi ti ya mweleli Mutindi ni ya Mombasa Mutindi anengede. Thank you so much kondoka studio. Kila ibinda tuinagu kila ibinda ojake ndo kabdeke seruka madha okia na indi
Pogo ngubika moja kilungu kitu cha kilimu na nomondi ndela melo la asanteni sana kana soma tuno wako ndeke onusungi no sua ane makete ni chandote boys ula ni mutinda mwini ula wase musio Kenya umite Kalawa kukitu twasoma nake kuma wana ai tabia zia zikuru ai mukilimu no ona naisio sana ya ona jinda nena ai mukilimu ando sio kilu ndo kama moze u azio kilu na dokume wezagilia abi anze data thamos wezagilia wile na mundu mukilete wendeje mandu magwekeza kwiwa kuna thamos an experience Ekato nike bawe nero akilungu na kila ibinda twati ya mtandaoni @DJ Biado kilanga liko sio nze YouTube ni Motongo TV Stock FM official 103.3 nikitui Motongo FM leo no kiendi kutani ya kusoma na kumenda kila ibinda 100.2 Makueni na 102.9 ninga liko sia so because bana na Motongo FM hiyo tani die na ile mnano nende ni akiligu cha kwamba tukenda na yangati ndizo ni chao lakini wale mozela jamaa akakupeta gitaa lakini rende lokezi aiko hata kilongeuke salamu Motongo FM na Motongo TV na ndio nakucha kwa Motongo Star kwa hiyo kole ne kwilo la kidonkiu kwamba naenda anga ni wadhi na motini ngo somo na bandi yake ngo na bandi yako mwa katano chuma cha keli ni na bangidi kuno bangidi chuma cha katano motindi akaenda tinduru sesiendo Syambo on live ndio kwamba kwa hiyo ita na weekend musio mamba mbandi we muendo kasunge ila iba kupenda baloe save mbesa na wanaona mbesa mbingi mwadhani rent tafadhali confirm kanwe bia rent withi kusunga tafadhali kusunga kwa comment aye obiko mundu na mbesa uyu mundu na mbesa ni rent daibete pa mundu na mbesa uyu ni rent kwa hiyo mwezi wenye onene ndatembea ngatekozia ni kwamboka kane kamboka na ngatekoziku sia wote kwa hiyo alamu ngatekozitu kwa maana ikutu tiniane weza kwenda ende yetu akona siendo. Thank you so much alama ile kidungu kamosu Winnie ndo hata muno ndo kuya ngoya kendo mudago to maklobo. Thank you so much na Brian kwa ndo kwa ile kilungu na ine Motongo TV ko tenga mwana twithaba masata ya toeka otweka twinde ne wakata nokete lakini muno wa kwa mbele ile neno kilungu chane chapya ngwata to DJ Biado wa kuitwa musi twinde ne lengi. Bye.